kamutokerizwa mu Richard Tanondi ya wengi wapo nila ave plena kuita mu naveka mbeno langa kupunda veka punde mbeno langa ndave ne kutethwadi veka tauta na wali utatu ya kuimba veka mu ihura nje brume veri mo TV maetero polo mano tafere wasikata munenda fela mandetare wanda ya basi da rule kati kompepo ya kakusha hiva kuya patanje oviungura biro vingi no ndi mokonyo kurihana pata kusha mokonyo kurikota ka video urwa ya konoshi na mongura mape brumo kuna mohingira ndao orara ushi ya dino divino kapu kana hepero nana kudamo mpipela ku ketera mo ngwatero ya muhona Yesu no navarwe bari mo mpipela ya sinene dini maya kutatera ko nanyo di nasyo paternal lineage uja ongwatero yo lima mairi anga murutanga rotati mesimna street fight amnonja paternal lineage mo mpipela itatera ko tati men kasi ni kutatera ko mama ya nanda jwale sikulamo Genesis 4 Genesis 5 Genesis 11 kanusi mo kalesa mo Matthew 1 kanusi mo kalesa mo Luke 3 ya ita mno ngwatero ya prama no navarwe sinena itatera ko iye ya ongwa shimba to topic anchi topic on hepero nakushuka kusha brume vandu vengi vapo kusha ve mavi vina bihepira mo viwanda vyetu kulamo Otjiherero kantu ko takumi kantu morianga mo uyang mo mihakavi osina situsha shoaiko lineage ya hijo anje mundu kwakasaba morushanje ongwaye shimetatira ko iye spiritually ntimatuto kuita mo mpipela ya ihe ngukuramenda po omwasiwe spiritually nguri etambo ro omwasiwe ena mo inasina shimigira mo video mbari kota rukuru batamunda oina simna burme bitatira ko ihe ujamen ove shwa panjara o lineage ya hijo kuja mundu gwakatha morushanja kono backbone spiritually ya kuja sinasho ukariro vulnerable popampepo whereby you can be exposed to the enemy and to whoever mundu we bruma konyoku kukuheperika so spiritual dumping ground ya otopianji batere mimi naza kwami topo kutate ya khebira ya tate waekero lineage ye kandushi maru kakoruma ya in fact ndino wa city rombra murongo mehi nyago thitho mahangi university rombra murongo mehi watasha return conquest ihe ngwe mkwata no watasha return conquest 1984 kuja maiko hongo the significance already wisha the paternal lineage is so important kusha omundu mwa kutatira po mwa kupandira po upshu ya nanda shwara sabrumo munene wikoria kusha kashi kwa shinguri iho pata mo real sense mundu ware nguri iho mekusha onanjo ikutea spiritually mimi nasha muniko kakani ngo matha kwa mano kapanjira muhunga
nanda vina visi mongura mo life menasha o i hong nguri ombek puna ve kepo ya promo ye wata po uno muño ye uri riangu pa hamashiwe ya umashiwe wanja ko ando government wash ya o vina bi khebira mo bahir wetu di sitwa itha po show culture po shombadu yo kuyanja o vanashe ko i hembeheri o i vanashe ya osinasho sha creator o vina vingi peke por mo sinasi mo ke por mo o vanji veka hakena mo tupanda ka vena ko shuwa sana na mbo mo ko sha por mo i he muni pehuri ngo muda une por mo ara kusha i ho it's x kuna mo i ho y but x has got nothing to do me no mundo por mo ngwapo mwashe por mo ngwatirira ku e por mo ngena wari ne njombe ba yokuya kanisa por mo kukakatuka shoka ni vekatuka omashuka katro omashingwi aita munganda imagari la se une dumo ya por mo rumo rukupo omashingwi kena kinena ku okundina omashingwi ja opsingiripo okiyanja omashingwi ko monument kuri morukupa ya onabiri na khebira ko bandu vengi peke tu show bandu vengi matuja omungo wakashike pata mungu akanja ko mundu washi tanda mundu nda ko sana no yego mundu wasana kugashike pada yeta omundu fatora atukanja ko mundu kuhero nguri hiyo machine yeah there are many factors pro mundu mo hama otare ko yeah number 1 pro mundu shimba yego pro meide se pro mundu uri borukopa kine wangu jeru ko tekent kuja machine bi atokenya kuinyango kuri morukopa peka bandu pro me peka no brumbado manganda de hakurama na po ngana brumenderi mociona e bruma munusha exa que no sim que nei na vicemba y po zeta nguno si na sithemba po ngumanga uno mudura po uno si mariva por un poca mariva por una caranda bikuria kasiti bi e ya munusha pa o masingi penyeno byanja ko exa nguhenno sina ngutonjera punami mashingu myanja ku xyz kuzeta po ko y ngwini ya ovinambio tunandase por umwe matukonjo kupahae hupo patanje mo real sense ove y ko mwashingo o lineage ove shwa ko mwashingo o lineage nuwaganja ko mundu harwe hanje o don dekrona azehe do mwashingo hanje data nongera ko muhako harwe o ihe nguri ihe ngumaso ihe mwashe wakanja ko mundu wale wanashimba muguka kwa fana kujida vi promo ya karapu no mutena ngumaso mazo ya mwashe mutena pomura mo pomka vandu mosho they are close family uja ina bisibika mu ngara ya sana o mwashe apanjero o lineage o vesho apanjero lineage spiritually o sinacho si kutfamo mona jimosia mun kuri morushanya anyone can deal with you ove konego matha na brumri that your father can fight for you on a spiritual level menasha ove wakar knowledge o mundu bare guheri hope hushi and osina si sensitive ko andusiva osina tunanda de brumri via sitfa opo then we should just be quiet no kusida imagine kusha ovandu venkapi mbanjo ko iho firketa kundinondi no o ihave hemba kundinondi they've got nothing to do with that child ya mwashingo wakaita mo lineage firketa kundinondi o mwashingo shaka kano life jandi mekara mwaka utu komblema kusha mwasho waroa mwasho washida yuna hanje o mwashingo etambora ihen mariso como protector hanje karipo ovyo waisa po wakanja kugashike borumo bona ndasea mundu bi ngumanga uno kamariva kumanga mekusapota ngumanga mekurando etaba kumashi navi him and oinambinu ovina shi hamise when nanda situtara o talk show nando ndekamo America wandu wenda ko DNA ukatariza osha hapo umashi owanje poka wanje and ukavala ovandu wengi beka kama khafala kusha
omwashe ngape wangwi omwashe brumo kulitha masho wakashitombura muro omwashe wakashitombura ngapi esi maka ya kon DNA tester omwashe kwikawe kwisha omungu wambilda ombonda kuno omwashengo wambilda ombonda kuna ingongusha nguhebusha oyihe pata in the real sense omuno kangurihe omwashe kwisha imagine usha ove mondistre wandvengapi mondistre omwashe ngwiru tenga mondistre ingo ihe kuhanja kwa omwashe ngwi kwisha osinashi shenjeta kwisha men sinashi matuhepa kuto kuhingira kwisha inambi ombalo njiti itfa adopta kwa nene vetu po njao lombura tupidithe ombalo nji metu to kunguri na mwashiri menshwa sheba omwashe ngwi wakashi kwashike keno shina omundu muthiyona ya omundu gusekela pata ove wakisa kukarara puno mundu nkwa sina sitenga tenki men ove wasekamo karapu no mundu go oshwa noku toro ngundi oshimofula kusha omwashimoyanja ku mundu washi oshina shihamisa kwetu and we should be very very careful kusha ove shimoyihamisa mundu ono ona ndazi o life aye maika karamo mo direction jiri yomenasha ove wayihamisa mundu ware mungu wa build ombonda kuno mwashengo and yet ove okaisa popuru muhina ko mundu hina simbada muna elia kusha popuru mungu eye o spam count eye oswaka ekaini noku okuyakaniza ya mungu apanjara omupo mwashengo mungu shimanga mwashimaka harondu ge akashosha yenguri kashikwashike mwashimaka aruka ko mundu kusha ove one distro mutima omundu ngasiteka tenki and those are the things that we should start talking menasha osinemedo kitashi menasha osina she sha affect me personally and my siblings menasha it was not my boldness he sha pondono yegusha me ko hama ko murun bihingi topic anji and my boldness even helped me to realize my real paternal lineage jiri kona kumaitho kara pomo muzo kara ayihakarisha but from my direction arwe baka panjira on direction na minasha pakepiri na bekepira mo family and tate aiko lineage ja these are the things that I'm bringing out to you guys wisha mundo he kumoshwasha udimo khafala njathanango wanjo mwashwe ko mungu heriye it's never too late ombietera okutuna ni penyene wisha owakaragana ola como yepo wako kawashitivi osinasha jika olomba ugatho na bantu hasi ombietera obeshimotera ka vitunga thekama yaruka poshimoshuo mundu ngwashite sinasha sanangwi hingira kuno mundu po muhito ka vitunga matereja men inabi hamide vitea olonganda viteo vantu okupa muna mitima vantu pokati memenasha mundu uha ukanu mwashi kapena mundu pokapena murumendu kuhava ngomwashi kekoli murumendu shava ngomwashi burumeshwana cha burume ovina kehiya koka po omundu burume ospam kaunda ye oswaka osimoka fyoja mundu kavanga na sepoka city pada omurumendu uhe udera wisha men mekano mwashi mekame kopa. Those are the two things that a man really wants oganashe orukopa wisha arikana shimosho mundu nguru mukhafala jathana wanje wanashe ko andvarwe menaro circumstances that is come into that person's life. It's high time young ladies no imbo vanene mbiri mombro dengi bromo mveshosha wangura shina jathana ngo arikana sekama uyaru mwashe kuihe muni mwashe ko knowledge himenasha o shuri mukhafala yakuka mukadiko armene vevari o sinacho shi ukara you've got an unbalanced life to put it exact ukano life or unbalanced memenasha ove uri mukati ko vanhu vevari and sinamo matuso kushwa kakuno mukaendu kumaenendo okuri yakani kufapo in that way no kuheno mbeva yo murumendu mukaendu kanashi ndio mashi wisha osinasho the paternal lineage is very very important komwashi uhe wisha mwashe makare no life anjiri yo makare mo
ma prosper mwina brume muhonna be mume mena kuyamo uyemshi kuja shimenyi ngire kwenda rukeni shimoshwasha uno mundu kumoshwa guno kuri mo khafala njasana kuja wanje moshe ko mundu warwe po mwashi ngwi due to circumstances sina shimata mna yo tukupo no ina biasana ngwi mwashi ngwi umundu warwe katirira po mwashi ngwi herwe please Mary Hekesha go back and resolve this while it's still early memenasha o mwino njitongo eshaga po muyembe hanje o mwashi ngwa kano life njiheriyo kudamba atuto kuhingira usha ya wanashi wanje hina ishwa shonga shi veri mongaro njo o life anje kaikaenda inakaikaenda oswana osha omurumendu nguri he mwashi ngini that person is crying deep down his heart usha mwashi wanje wanja ko muntu arwe nushina wakandi burumushi have that they don't realize etesho varumendu amdelisha mbaveri tho mundu onanjami bimuna kakuno muro nugo hamunusha po nada there will be indications kusha brumo api devi ko po wasiti po ina vi puvikara bi indicate kusha waveri tho mundu ar po wasiti na vi puvikara and that is because of that connection diripo kusha please people of God madulosha pena ina biasa nango let's go back muhona ina vi himekuithire muhama okumbuku muhona onyigiro njesiro kuja men banguro njito nyasana ngwi banja umasho wanje ku kuihengu heri hepehuri ji vacha muhona jipo wisdom kuja mbine kukotoka mbine kwa hingiriza ngwi henguriye ya men kapeno mundu ngumastere umasho nguma derisha mukaendo ase kama goya ko mundu ke kumurasha ba mwashi ke hiya mbine banja ukashiko shimenasha kwirinjo hanje oveko ngura po bari mundu burumo ngwari mo vikaria po mundu nguhena men there are so many circumstances that lead women to give children to other fathers but asinacho cycle lanji madusa kutemena so onanjin thate na ungura no pattern osinacho na osinacho derisha shisha utamo muhoko o pattern nje meikainda mo ndekron no oveshwena kutheka uteo nyo partner ya that nanji yo vanashimbe yanyo ko ihembe hero ihe onanje maikaenda kanda ikamu de corona kanda ikaenda and it can go up to 1,000 years but oshwathe kama oteo cycle ya that nanji po inambie konjira mo family then hanye mojosha vanashimbe mo kana vesekela vanashimaveka inamo inambirivyo maveri hongo maveri vanashimberi kuramene beheno kanyama uloko ina na iko mundu nombra 50 ke no shina ruho kutoka kuina ina ke murando mbira ina karano katharodi ina vihemshi ina mikatu hame to kuripaha yekwisha ponu audo uripuye there are certain things from juhena mo hepo ngombiro iko oshina sisembela shwashito mini shiku kongorera ija please no mamgete kimba mesha Mary heke kwene jarikane moshwa shwa ngronji to nyasanango sekama nigronji siro ingira kuno moshiwe kuja moshu tekipi murera washiri usha pakaende iko ye and uyaro moshu kuihenguri hepe uri arikane vahero heti vambandero avalemba vahimba novanda vehima epratnego kavitu mbilu erakaroshiro arikane Mary heke kone derisha na vine bimuka indisa pipo jimoshwa shawa kaendo wakaen behama pamo vekano no ushungu sivye hingri na amingo mashika shimbanjo kashika shipata ingo ari no wa mwina wadako wa hamako ripura ko mwashengo ripura ku ingo ihe mwashengo shavanda vehembo how do they feel vandu vehupo life anjiri yo o wanjo mwashika wakashika wanja ko mundu ari and we should be happy umashengo shoto kuhitamo vina peke oto winya mo shiru mwashwa nyisho za kupeka ndikwe pada mosho kushwa shido vikwe mosho no kuja ina shivari aduka pa hako kure kuza kadukombe poetu rutenga kuno yaka kama po mundu watu namamgete kimesha tangi ya rweno hangi